Muri kino gihe cy'ikoranabuhanga hari ubutumwa bwinshi tugenda tubona bugiye bunyuranye, tambuka kuri Facebook, tambuka kuri WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ubwo butumwa buvuga yuko umuti wabonetse, hari n'abavuga ko hari inkingo. Nibyo koko abahanga muri kino gihe bari gukora ubutitsa kugira ngo babone umuti cyangwa urukingo rw'iki cyorezo cyugarije isi yose. Icyo ngiye mbasaba ni ukwirinda ibihuha, tukarindira. Hari ibitangazamakuru bikomeye cyane mpuzamahanga bishobora kutumenyesha yuko urukingo rwabonetse, ariko cyane cyane mwebwe mubona ubutumwa bugiye bunyuranye, nimurebe isoko y'aho buvuye, kuko ibyinshi ari ibinyoma. Mu gihe ufashwe n'uburwayi bwa corona virus, usabwe guhamagara nomero z'abashinzwe ubuzima mu karere uherereyemo. Cyane cyane turabashishikariza gukurikirana ibitangazamakuru mu gihe kandi mwumva hari ibintu bidasanzwe mu mubiri wanyu, cyane cyane ku byerekeranye n'imyanya y'ubuhumekero, guhamagara nomero bitewe n'akarere uherereyemo.